Shalom, selamat pagi Bapak Nang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan siganu pari bata bani panorang sogodon, pasada hita huruta, martonggo hita. Ham Tuhan Bapa nami, namarhabang senokuri atas puji-pujian apa terima kasih ma isombakon ur nami hubamu. Bani panorang sogodon gok ibagas malas nyuruhan nami buhi puho humbani namarsaran saganjang borminin. Jana sihol hanai mamukah parguluhan nami sonai gihorja nami. Torangi hamur apa pikiran nami, marhiti hatamu nama pasingin asis saganjang nyarion, hatamu ma nagabi oncolan ni haganupan pangarapan sonai age horja nami pe. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan siganu pari bata bani panorang sugut nerion Sabtu tanggal 16 April tahun 2022 aima tersurat bani buku Heber bindu 10 ayat 27 nama katahon senon. Politik majolom hita pangarapan nadop niaku hontain ai hatengeran nihurdo namar bagah konsi. Ibagas perguluhan tahun Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu rosut tumangdo uhurta anggo ibagas na membahen perjanjian hita baik ai pakon hasomanta sonai age bani yanan pahorjaan ta pakon nalegan na bentuk ni perjanjian rosut tumangdo hita tene ase antara pihak pertama pakon pihak napa dua kon politik manjolom padan nadop nyakuhon janah maningon dohomani ipataridahkon niat baik atape maningon ipataridahkon dohomani panggoran niuhur sonai age bulus niuhur ibagas nalaho mandalankon rossi laho pasautkon ahanadop ipadankon marhitehon ni dua pihak nokanayai. Ase sonai dohomani yage ibagas perguluhan hapor sayonta. Sangga itu tapkon hita guluhta mangguluh hita ibagas hatani nebata. Gabi karisten na bujur hita nita jana isaksihon hita songon bani pangakuanta au por saya bani nebata bapa au por saya bani Tuhan Yesus Kristus pakon au por saya bani tondui napasi pangakuan on managabe onjolanta bahasa marhitihun ni hapor sayon tadu hita boy manjolom politik jana boy manjalo ahana ihapor saya hita ahana gabe pangarapan ta ibagas perguluhan taon si pai maunta atape si Arab kononta humbani naibata. Ay maasi bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas panorang sogoton. Ipaingat hubata. Ase ahanadop niya kuhonta. Maningondo politik ijolom hita ay. Artinya ay sonon. Ase ulang sanggah mangaku hita. Gabe karisten hita, ase ulang gabe karisten KTP tuman. Tapi tongon-tongon jana betul-betul mahita karisten. Tarsonon ay. Anggo mangaku mahita karisten, mangaku mahita por saya bani nebata, por saya hita bani Tuhan Yesus Kristus, por saya hita bani tondui napasing, totu. Maningon ibotuh kita do, ahanani horja honta selaku halak Kristen. Nah totu, Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, usihan na etek boy sabuton ta. Mase halak na por saya, maningon roh gereja bani ari minggu. Totu, on usihan na etek do iben hanami on. Nah, ulang sopat roh kita gereja, langi botoh kita masih kita roh gereja. Roh kita marminggu, langi botoh kita masih kita roh marminggu. Halani ai sanggah politik ijolom hita pangarapan nadup niya kuhonta
maningon do humani iarusi hita ahana hurca honta. Jadi angkulang iarusi hita ahana ni hurca honta, langbo ijolom hita politik ahana dop nyaku honta. Ase pangarapan ta ay do manut Tuhon, ay maase politik ijolom hita ahana dop nyaku honta. Jadi angku mangarap do hita ibagas parguluhan taon, rap kon nebata do tongon, jupahan malas niur jupana sonangan hita, totu ijai mahomani politik ijolom hita. Jana anggo iboto hita mahomani ari minggu ai ma ari Paskah. Parpuhoon ni Tuhan Yesus sumbay na mate. Na mararti doai ari minggu ai ma ari hamonangan bani halak na porsaya. Halani domapuho Tuhan Yesus laho pamonangkon hita humbani hamatea. Nah, maronjolan hujai ma sangga mengaku hita Kristen, sangga adong halak manukun hon hubata, masih hambu gereja bani ari minggu, halani malas uhurta, nadong mapuho Tuhan Yesus, humbani hamatian, pamonangkon hita, humbani sorot ni hamatian, halani dosa. Na totu marhitihon ni sonai, langbe ididah kita, bahasa hakaristenonta, atape pangarapanta ai, atape haporsayonta ai, lang pitah mangirik-kirik tumang. Tapi dihut dohomani age haporsayonta manggulu ibagas pangakuanta. Masesonai halani hatengiran ni hurdo na mambagah konsi. Artinya ai bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nebatado na marbagah-bagah hubata bahasa pasonangon ni do halak na marlingot kubani, pamalason ni do uhur ni halak na martengir ni uhur hubani. Artinya ai naibata lang ongga marjanji palsu, naibata lang ongga PHP memberi harapan palsu. Na totu ay mahumana paduahon asi maningon politik ijolom hita pangarapan nadup niya kuhon hita halani naibatape hatengiran niu hurdo jana lang ongga ia memberi pangarapan na palsu bata. Halani hatengiran niu hurdo naibata totu ibagas parguluhan ta onpe tanda nina ijolom hita politik pangarapan ta nadop niya kuhonta ibagas guluh ta siganu pari labin taridah mahomani hapakutonta sonai age pambalosyonta ibagas nalaho manjalohon hata ni nebata nagabe panotak bata mandalani guluh ta siganu pari jana ipataridah kon hitama pambalosyonta ibagas ganup na masa maningon do hapeni harosuh ni nebata na tetap monang ibagas guluh tahun. Amin. Martonggo makita. Puji-pujian terima kasih ma isombahkun uhur nami bamu Bapa marhite hatamu na pondok it. Itorangi ham ur apa pikiran nami ia jari ham hanami marhite tundumu nama pasingin. Asi ibagas perguluhan nami. Tong-tong politik jolom hanami pangarapan nadupnya kuhun nami. Halani hatingiran duham Bapa. Namambagahkun bahasa ibagas haluahun na pinasir-sirmu. Icay dutungon jupan haluahun apa malas nyur hanami. Asi ondos bamuma guluh namyon prosi haganupan pangarapan apa surah-surani hurnami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan ne batata. Hidup ni hurni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niate ni ne bata Bapa. Apa parsauran ni tondoi na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapenang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat akhir minggu mabata ganupan. Jana selamat menikmati kebersamaan mahomani pakon keluarga na hinolongan ni hurta. Shalom.